četrto epizodo naše FIFA 14. Danes bomo odprli en paketek, kaj je 750 coinov. In da vidimo, kaj To je že bilo prej. Ja, enkrat. Da vidimo, kaj bomo dobili. In smo dobili coine. Dobili smo coine. Dobili smo 100 coinov, dobro. Vidim item. Zdaj pa še badge. 3 evre. Da vidimo, to smo dobili zelo dobrega igralca, ki je zelo redki. Da vidimo Soaring Club. To pa moramo na transfer. Ja, to je zdaj fertik za tole epizodo. Oprostite, da je to bilo tako kratka, ampak se vidimo v 5. epizodi FIFA 14.